بله تماشاوانن هجا نها ام ل پارێزگەها ماردین لە ناوچەیە ئارتوقی لە گوندەی گرهەڕینن بڕاستی گرهەڕین bi navê xwe Tirkî ortaköy ji bo got meriv jêra bêgund şahid lazim çünkü bi qasî navçeyekê mezin nüfusa wê teqrîben 15-16 hezarê tev yê got nû hatî gund bi cih bûyî belkî zêdeyî 15 hezarayî jî bi qasî navçeyekê yî bes ji ber got wekî mêvanê me bernamê jî anîn ziman bi sedem got bêxwediyê kesekî xwedîtî nekiriye li gund nebûyî navçe beriya 2014 girherîn belde bû yanî bajarok bû şaredariya wê hebû bes şaredarê got hatine li gor agahiyê gundiya danime heta niha xizmetek berbiçav li gund nekirine ji ber wê jî dîgel bi qasî navçeyekê mezin e heta niha gund mayî û nebûye navçe nebûye qeza em hêvî dikin got nûner û nûnerê hikûmet û dewletê dengê girherîn hes bikin û wekî got girherîn ciyê heq kiriye got bi qezaya jî xizmetnî hê qedir bilindtir li gund bikin gundekî dîrokî bi rastî dîroka wê xwedîspêrê Asûriya yanî serdema Asûriya de gund hatiye avakirin paşê li gor rîwayetê tarîxê dibêje dewleta Hûrî ya Metînan bajarê gundê girherîn jêra paytextî kiriye yanî belkî serdemekê bajar bû paşê dibe demek dirêj ji dewleta Hûrî ya Metînan re paytextî kiriye paşê lehî hatiye bajar re gundek hat wê serdemê de bijarkê leğû bûye ketiye binê axê bes di pêra gund dîsa ava bûye gundekî ji erdnîgariya wê jî ji hêlek wê stratejîk heye çünkü hem nêzî bajarê Mardîn e parêzgeha Mêrdîn navbêna wê girherîn 10 kilometre ye ji Hêladê de navbêna wê û navçeya Qiziltepe 25 kilometre ye ser riya Nisêbîn e navçeya Nisêbîn e riya navçeya Nisêbîn di nav gund re derbas dibe ji wê hêlê de yanî hêlek wê stratejîk jî heye hêlek wê çiya ye nêzî çiyê ye hêlek wê jî berî ye bu hêla xwe jî bi rastî rewşa gund zêdetir kiriye gund hema em dikarin bibêjin nüfusa gund bi carekê erebin di herêma me de yanî di herêma di navçeya Mêrdîn û Qiziltepe'de nêzî 15-20 gundê ereba hene di vê herêmê de ji wan re dibêjin tat yanî ew ê got erebin wê dixwazin îfade bikin girherîn jî gundekî jiya ereba yê herî mezin e ew Salah jî hema bi qasî wê mezin e gundekî bi zimanê erebî diaxivin bes Kurdî jî zanin yanî ehlê gund hema hemû bi qasî me belkî bi Kurdî zanin û heta hinek ji me pirtir bi Kurdî zanin gund yê got rewşa gund zêde kiriye girê gund e niha em li ser girin bi girekî mezin heye li gund girekî dîrokî ye girekî hem hawîrdora wê gelek firê ye niha em li ser girin li ser gir beriya navçeya Qiziltepe çiyayê Mardîn hemû jê xuya dikin ev jî xweşiyek cuda daye gund li gund nêzî 18-20 ezbeta heye di gund de tu pirsgirêk tune ne gundekî ji hêla olî de jî li pêş e oldariya wê di mizgeftê wê de xuya dike hema bi qasî navçeyekê mizgeft li gundê girherînê heye ev jî hêla wê oldarî got li pêş e dide berçava bi rastî jî gundekî ji hêla olî de li îbadetê xwe li emr û nehiyê xwe yê got xweda li ser wan ferz kiriye miqateyê dikin gundekî xweş e çûn û hatina wê gelek rihet e yanî ji gelek gunda ji gelek bajar re rê diçin û tê ser gund ji wê hêlê jî ji hêla çûn û hatinê de gundekî bi rastî jî gelekî xweş e debra gund me ji gundiya pirsî
لسر زراعت یا بس جبرگو نفوسا گوند زیده یا و ارده گوند جی تیران نفوس ناکه هبتر لسر چونو هاتنا عراقی یا اهلی گوند پریوان شفیدن شفریه دکن بوسایت خودشن عراقی دبران خود بوی شکلی دکن گوند گوچ جدایه یعنی اگر یه گوند گوچی Anadolu nekir ba belki nüfusa gund ana dukat ba goç jidaya gund jwe hele de nuha gundaki şirine brasti dereme de hem gundaki mezine derema merdine de hem ji gundaki şerine ilo hem ji binama bisedama برنامه عشیرن ما هم هاتون گند لهندور گند دو عشیره دریه حجمه وکر شخوا همو دری وکرینه الحمدلله ما جی ما بعشیره سعدیه را ما برنامه لدار خست یادشی انشالله کلی کده معزوبان ملهویامه امی بوان را برنامه خواه ساز بکن گندگر حرین وکی هون دبینن بلا بویه yani liberiye bela bûye ciyê rikî rast e yani tu çiya û newal û kaştê tunun gundekî rikî rast e bes hêlawî çiya xwe dispêre çi ye yani hêlawî çiya hema 3-4 kilometre çiya ya xwe dispêre çi ye jî yani hem çiya ye hem berî ye ev jî hem jî klîma gund û hem jî erdnîgariya wê rewşa wê ji wê hêlê de zêde kiriye di herêmê de jî gundekî diyar e hemû xelqê herêmê dinasin û têkiliya hemû xelqê bi gundê Girherînê re heye niha di derheqê gund de em dikarin ew qasî bibêjin di gund de li gor rîwayetê tarîxê dibêje mizgeftek pir dîrokî hebû di serdema Artuqiya de mizgefta Qiziltepe ya Qoser mizgefta wê ya camiya gewre mizgefta gewre li Girherîn jî Artuqiya mizgeftek wekî ya Qoserê gewre yek mezin ava kirbûn bes bi dirêjiya tarîxê ew mizgeft ya xira bûye ya jî yani binerd bûye çunkî dibêje di demekê de nexweşiyek hatiye gund û xelqê gund hemû mirine paşê ew çav gund dîsa mezin bû paşê binax bûye niha jî gundî dibêjin di kolana de gelek ew eserê goberê hebûn asasê mala derdikeve tenûr derdikevin kolana de jiyanek got xelqek li vir dijînî jiyana wan diyar dibe di wan kolana de bes gund dîsa ava bûye niha jî gundekî herêmeyî mezin e. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tamaşavanın aziz di bernamak nû ya binavê eşîrên me dîsa em li pêşberî wane wekî adet û her carê beriya em derbasî navaroka bernama xwe bibin em ê bi helbestekê bi şehrek seydayekî xwe bernama xwe vekin û paşê mazûbanê xwe yanî mêvanê bernamê ez ê înşallah bi we bidime danasîn. Îro me xwest di bernama xwe de bi helbestek bi şehrek Baba Tahirê Ûryan got bi navê xwe yî din bi navê xwe yî namdar Baba Tahirê Hemedanî bi helbestek wî yî herrikbar em ê bernama xwe vekin. Di nava helbestê wî dinexwasim du beytiya wî gelek herrikbar e me jî xwest ji du beytiyê em çend helbesta were li hevpar bikin. Ji du beytiyê ez ê helbestek mamoste pêşkêşî we bikim. Bedena min
derdkeşe ey ilahi, dilê min hesretkeşe ey ilahi, ji şewqa war û derdê xerîbiyê, agir sînga min de ye ey ilahi. Bête ya Rab bostan dê gul venebe, eger vebe tu kes bêhnavê nake, bête kesê lêvê xwe bikene veke, rûyê xwe tim bi xwîna dil bişoye. Şal li xwe kim, kiras li bejna xwe kim, gerîna çerxê felek li bejna xwe kim. Bigerim hemî deryayan ser ta ser û avê li destê nankorê xwe kim. Tu got nexwendiyê ilmê semawat, tu got neçûye bi aliyê xerabat, tu got kar û ziyana xwe nizane, tu kengî digihên yaran heyhat heyhat. Eger dilber be, ma dilber kî ye? Eger dilber dil be, navê dil çi ye? Ez dil û dilber tevlî hev dibînim, nizanim got dil kî û dilber kî ye? Codyarek di vê deştê de dinalê, xwîn digiriya û laleyan li alî, ji alîkî de diçan, ji alîkî de digot, tê biçînê wê bihêlê li vî diyarî. Belê em jî dibêjin Xweda bi hezar caran rehma xwe li Baba Tahirê Üryan ya jî Baba Tahirê Hemedanî bike, boy van helbestê wî herrekbarî got mîras ji me re hiştiye. Temaşevanên hêja di bernama xwe ya eşîrên me, îro em li parêzgeha Mêrdîn li navçeya Artûqî gundê got bêve girêdayî em li gundê Girherînin, li Girherînê mazûbanê me Emo Hecî Enwer Çaxlarê ji mala Ebû Salihê deriyê xwe, deriyê dilê xwe ji me re vekir. Em jî dibêjin Emo Hecî hûn bi xêr hatine programa me. Bixêr hatine. Xwedê ji we razî be, hûn jî bi xêr hatin programê, rehmel dê bavê we bê. Mala we ava bû, deriyê xwe ji me re vekir, we me kir mêvan, xwedê ji we razî be. Ehlen ve sehlen. Xwedê ji we razî be. Belê temaşevanên hêja Emo Hecî Enwer Çaxlar ji mala Ebû Salihê. Hûn hez dikin beriya em di derheqê malbata wî, derheqê eşîr û qebîla wî de em agahiyê wî bigirin. Em ê ewil wî nas bikin bi Emo Hecî kî yê, ji ku hatî, navê wî, navê bavê wî, kalê wî. Paşê înşallah em ê derbasî naveroka bernama xwe bibin. Emo Hecî hûn karin bi kurtahî bikin xwe me bidin naskirin. Navê we, soyadiyê we, ê bavê we, kalê we. Em aşîretame Ebû Salihî hocam. Belê. Ebû Salihî. û kalkê me nedîtî ji dêr zor, Sûrî ji dêr zor hatine vê erkê. Belê. Em ê werin weya înşallah ewil min got navê xwe û soyadiyê xwe. Navê me Hecî Enwer Çaxlar. Belê. Ê bavê we? Rehma Xwedê lê. Yusufê Alî. Belê. Came Zekiye navê wî. Belê. Rehma Xwedê li wan be. Hemel dê bavê te bê, Xwe dişt razî be. û em eşîretame Ebû Salihî. Belê. Emo Hecî ez ê werim eşîreta we. Gundê we Girherîn. Hûn karin bidin naskirin Girherîn. Yani hûn ji kengî dilêne gund berê heqwas mezin bû, ava bû, ne ava bû. Hocam gund Hûn li vir çêbûn ji xwe? em li Girherînê çêbûn. Belê. Girherînê emrê me 25 27 bû, nezîka 30 sal. Yani
حفتي مال بو اف قندي قرحريني حفتي مال بو مدجمارت مال بمال Tabii o çay hafta mal gor bölge mezin bu. Yani günde bölge اري النظام küçüktür bu. حفتي مال بو مدجمارت وإيرو قرحريني أورتاكوي نزيك 1500 2000 مال تشيبونه Hungi şevdun askın. يعني شبدو ناس ذكن ودناف مد قند بارتي مارتي يعني وري تشكيلتا تشكي وري تنا Yani şerru berberi tünü تنا بربري تنا دناف وقف تدي günde bariye düşmanayı şerru berberi peyvu gotun tünü. تنا بربري بيستك وري غين خيرات نام ما تني Bele. حريني وبري فقير بود جوتي قانترا ما بالي ذكر بدعسا حري كالبيج تشتتنا فقير Bele. والله ايرو حمد شفادير ام جيهان في روجي وفي عصر حمد شفادير فدي تعالى الحمد لله Bele. وام مرفي ما ام عشيرتها ما Azevarım aşireti ama hacı dehakik gündü, dehakik gırharindi. Tarih dibeji dibe gündeki pır kevni بر gırharin. كمنه بر Yani bave ve bafpire ve dehakik tarihavi de jwar tiştek nego. هيش كسين لك لا نقو يلا نص دير هاي اللي قرحانيني Der heyle. دير هي Yani bere demek ki nasara fillecili habun. دير هي او از نظام في الله في اللبون مسلمان بون نظام تشين يلا نص دير هبو بر كفنه Hin eseri ve hene edeli. سراوي هي يلا نص خربوي Vakta un khord bun, kharabe bu un giyaştın ya piştir kharabe. عيني وك حشبك اخر بولو Vaka khord. أوري. Millet go derivir. دير Yani hakik tariha gündü. Bave ve bafpire ve tişteki ve zelal nizani bu. نزاني بون والله بابي ماشي جاهل شو رحمتي بلي. هاوي Nekhande bun yani. ناخوان دبون Mesela de tarih na de mukhandi de beji ev günd de be du vakti Asuriya de. Yani Asuri kavma ki beri peygamberin aleyhissalatu vesselam. De be du vakti wan da ava bu. U de be piştre de be ija lahu bu. De be jar ke günd ketibine ardi. Yani ah ser dati tofan ati u lahu bu. خوجم اوايا از نزانم يلا استشتيكم بهيست زلامي مزن زلامك اختيار الهسبي خوا سواربو ولا كيوي رسانة شو يسميه رشمه رشما لا كيوي رشما حسب قرتبو وهات دهات قر حريني بريكو بقهي قر حريني بدوسوت قاف سيست قاف بشتاخوا اوار سر معيني داخل كر داقل كر لاو كويلي نري يقول بابا شفت وري بشتاخوا داقل كر يقول لاو كي جدار وبرا جدار وبرا بابا لا دار لا بات لا تشتري شولك رقرو شولك روت اري ويا ما بهيست يعني بلد ما كيفر دار اسطنبول دار ودفيلي بربو يعني جزلامي مزن ما بهيست وري بله جدبه لغو جيبو يجار كي قند دبي كتيبن آخي يعني وقتا هون كولان يتكن هون تمل كيد كولن ياجي هون شونا تشكيد كولن يعني تو أسر درد كفن أم دكولن قرهي وري ربك ما بك درد كفن والفرجي وقت جي خاني أما تملي أساسي داتاني سراب دردكات سراب دردكات دالي وري دالي قوسي دتشون بلكي ده 20 متر أم تدتشون وما نريد تشتونا ومدرس أنا قبات كرون ناخو ياي يعني جند كفناري يجبروي يعني أسري بري خيات كنت يدت كفنانا أري كفن بر كفن جند بله بر كفن
ده حقيق قردت كسي تشتك جوارقو بافي و باف بيري و نا أنا كس يلا نز غير وقتا السر دوسي إنسانة كت معرتي دركت معرش خو معري مشهور بون كاب خيرا خو بحسا معرابك يعني معر دركت دقو بمليونة معر دركت من نادي بشعبي خوا يلا نز قندي لوربون دبي دو شوال معر داقرتن تجاكرن دو شوال وبرن ولايات الجموالي إذا الور نظام تبوان تكرن نكرن نظام أنا جمعت درت كيفن تقول أنا ناديتي نا يساقر يساق يرو دسي 4 سال يساق يعني ممنوع كولاناوي ممنوع دوراوي ممنوع أبد وتو بشكيفر جيت بمشهورن عمو حجي تو بشكيفر نوك قوسي اي قوسيت بكيفر دي دكوجي ايفر امان ويد دقهين ميرديني درزي كلي دخن راح هن برنتو بشكي والله هن نهو قيس هو قيس نعم بلي كيمن هن بلي نفوسا قلنا عمو حجي وقو 1500 مال هي تقريبا بلكي زيدا بلي بلكي زيدا يعني اوجي تقابلي 15 هزارات كي نفوس ده 12,000 نفوس هي انا عندنا خبر در باسبون بباقمن خدمتاوي تن قماري بقاسي قزاكي قرحرين والله هي خدمتنا كما خديتنا يعني يكي كراب لقون بنر ولي مكاتبه وخدمت بك تمنع شخورورن جم هافو استشارات بكن وبهفر دركفن جم ايه نونر يعني ايه يتكلي خوجا قند سچم چي دبي مختار دبي وقتا سچم چي دبي ايه كدلي وقت دخواز دد يكي عشيرة مزن كي نيقون عمو حاجة عشيرة مزن شلو يك طويلات كان مالي شلو هاند ورده والله نسعت مالا تقريبا يعني والله نزعم فرن فرن وطويلاتي طويلات يعني والدوان شنو السعودية مالا شلو؟ السعودية وان؟ باغش بشي بلي طويلات السعودية وان شنو؟ چاقماق وكيدن؟ الدوان أمن أبو صالحي أبو صالح ايوه زادن سعودية و شغلار والدوان محمد خلفا بلي الدوان عجاجاتنا بلي وكوران علي برونه وأمال علي برونه أبن اف عشيرون قش ارتاو خوش بربري تنو أبد قش خوش بلي ايوه مالا مثلا ابو صالح كم مالي ودقون دهني تقريبا بيسي مال هاي بيسي وكيدش غيري فر وكيدن مالي وهني لقندي در دوري لقزاني دين تن مربي مهنة مربي مهنة بلي لخربان لعيدي أرفا وجيلان بنان بلي سريك عني يعني سريك عني تكليه وبفرهن شنو عدن علاقه و هن مربي ماجي درنو وتين اوجي بلي درنو دبرا فر سرتشي عمو حاجي دبرا قرحرين يعني قوتي خب چي تمين دكن قوتي وان قوتي ما يعني عرضه وقي شاهي çünkü nüfusa gund pırı و عرضه gund gor nüfusi hendik yani toprağa gund ne orayı قي 24 هزار toprağa gund والله تني اقليمنا عبر تني وقنجي ملك يا اخوة فروتن فروتن قندية فروتن انكي غريب فروتن قندية هندك يالنز غريبة فروتن غريبة قوسي وخراب دربي ونظام بلي شخصان ملكي تني وقتها تشيبون ملك ندي قي تقسيمات دي وش هاي وقتها تقسيم كرن دي سالة 1905 دي ايوه هنا الفرقون ويش هاي تقسيمات قرحريني
Yani tedil Türkiye bölgame özellikle taksimat kirin. Ve çayqayı lver nekirin. الفر نايه Nekirin lver. نايه بيران داري Gündiya frani tünün mülkevan. والله يكون بينجي دولم وسد دولم ودسد دولم اب Jel mestir tün yani pensüd ve hazaru. نا هزار بينسد İje debra ol ser şid bi mesela. دبرا مال سر بري جود بو Jod bu. جود بو قانتر بو قابو جوتيق قابو Ve kire kantruga ama hac. اي مك نفسا خوك Zor bu. غلمانتي مك بله. جم خد كازرون شتم نجبري Bele. ازرون شتم تقولي وإيرو الحمد لله اخواتي تعالى داي ملت قش Bele. اري الحمد لله Yani debra ve demek ki millet şuarb kada piyakot şuğulu. اري وجب ve او عردي ve hey debra ve ser ardı bi. اوجل دوبرا مكينا هن مثلا درنتين عراقي وياكم الكيوي هي بله. قوتي ويتي والكيوي تنا اوجي رزقي ويا اخواتي تعالى رزقي ويدشينا بله. الحمد لله واش Bele. Yani gündü fakire pır fakir jitünün her ki yani هن ناو هن هن فقير deste devleman dahi zengin al servan heyi. Zengin mugol un fakire gün zengine gün luan dinarın. نا Na. نا هيك Valla gerek binarın. نا نرن وريتشتنا Debra xo çavatkin. اوجي اخواتي تعالى رزقي وادشينا Bele. İşte ama hacı morna aşira ve Abu Salih'i. Yani ama jbere jord ben mala Abu Salih. اجبري دام Yani şkud sin vina ve xo. مشترقوا جسوري دير زور قال كيما هادن Ji Suriye u jder zor hatine. Zû dey yani tarihek pır zûyê. زودي بابي ما نديت يعني كالكي وبابي ما جدير زور هاتي Bele. Jur direk hatiyevir. اري Pişirvir. سيبرابو Bele. Ka dirokan ajmer beş tarih. سيبرابو ياك الفرما Eri. وياك ناب انها تنابي وانجو علي مسقنتر واندرا Tibiyat evan شكرا şükura. Nav aşira şükura. ياك جي الورشو تقواري وياك شو علي ارزرو اوجي الورشو Ana zaroke wana tünün. Zaroke wan kalke ve. والله هن تنا Yani welhev ne pirsi ve çağı. ناخو خوش ويش اخي ام تنا بو Nana bave ve bav bire ve lo. بابي مو ابي من رحمه المريت Eyve jibe. Rahma xodel wan be. بابي مو ابي مدچون خربا لجمر بما تقولي دچون ودهاتن اوجي دچون ودهاتن يالز ايما ما نديت ما اقام ابوجي ما نزاني Jwar ne gotin yani. ام جاهل بو Ama hacı peki şecera gotunu şecere. Yani dedi ava nave bave mera u giş kalke mera u ted nivisi. والله شجراتنا يا مسكرم Yani dedi jibo mesela hun merve xo nas bikin. Şecera gotunu. شجرة الجمر في مهنه Eki der. ايركو الخربا ها. الجموان هي Ha. هاتبهم فير تعزي Ha. تواري الجامعة مرون اشتن في او برسي جو شجرة الجمة هي وشون جملاوي ابيم ياك جوان شو جملاوي ابيم انا عاوزي شو رحمتي Rahma xodel wan be. اجا او تاني شو نظام تيجي شهب درقوتن يالونز جو والله سجراك الجمة هي تواري وكيدن Wele ne naril ve şeceri. نعم Roke le binarın ala be. Onu kid gen ha merve o kine. والله انها مربي ما اوزان النابي وان قش Ha. Belki de zor jite abi. زاروي اب لاوي ابيمي
نافي وان وسيجارة وان قش نازدك يعني عالدوام الجموان ها يجي عمو حجي اف كالكيوا بافيوا باف بيديوا نگوش بو چیز دیر زور هاتنش بر دجمنای هاتنش بر غلی هاتنش تنبون بو نا تنبون هاتن دركتن وهاتن ابعرد في عردي قرحريني يكتب آلي شكرا ويكتب آلي أرزرومة ويكلي فرما تقريبا چند سال بوش دیر زور هاتن يعني الگور تدي اشتر گوتن رو خوجا بلكي دسد بويي صد بينجي دسد جيبو دیر زور مروه و هی تنونو نزانن ابو صالحي مرفي ما دير الزور هنا السوري هنا يعني برن ابو صالح برن برن هم سلف ذرنو تاني سوري نا ابا البيالي امنار انه ناي يعني رحمتي بابي وجنت شو نا يلا البر شنو انا هجي درن بري سينور جينت شنو نت هذه سينور دنزيك دليك يعني قي هفته 8 سال بو سينور ما وسوري بري وجنت شنو ندات نا تدي بشتي سينور دانين بو سرخت وبنخت يعني ويالي تلارغو بنخت وجويالي قلت سرخت بري فكري بو ما يجي تنابون اشم دهاتم يلا نس ازف تشوك بو بجي اخبار رحمه الله دشوم دشوم وتشون سوري جمر فيوا عمودي نا جامم مرفيوي لعمودي بو ازبير دشوم زواج فايا بوم ازبير دشوم عمودي والله باش دير زور يعني ونزان مرفي وانا كينا دير زور اتشوم حجازي شجار عمراء اتشوم ما شاء الله جارك اتشوم حج بلي اتشوم دير زور يعني تبوزي مسكنين وابايا دير زور بلي يعني بمناسبة تجي انا هنا ساكن مرفي خيور لا والله الويد ام ناس هناك بلي اما حجي مالا ابو صالح تندر خد كم بابكن هون يا ابو مالا حج خدري ياك حج خدر واحمد وحج محمد ابابك حج عبد الرحمن وحج اسماعيل بلي وحج خدر يا كحله ابجي بابك ومالا ابيم حج ابراهيم امجي بابك ومالا ابيم علي المنجي اوجي سي شارمالن بلي ريسبيون شخون انا يعني مثلا كي شيء مالا ابو صالح ورن جموا نوري بلي ريسبي مالا ابو صالح انا لو قهدار دكن بلي قشت كنترولا ودن عمو حج يعني قهدار دكن قش نا خوجك نلفرب تاني خوين صار بي نلفرب تاني يعني قي حبكي ترساوي كيم لما قهدار نجبو ترسو يا مير وتشيك حقس اف زمان برنا ما زانب برا رومت وشيمت كيم بو يا راس كيم بي او تشت نماي وكبري انسانتي محبت انسانة هبو ام دردكتن برديوارا ابزلامة اختيار سي تشل زلام بقصة دخواندن بداما دليستن وام ام تشوبو الجمار رودنشتن اما انا جي توبلي اجلي بجبن تمنا يعني كس انا مثلا في اودا و مساعده ميوان هاي مرفنا نيفاري ونشخر جواتي بقاري نا كسك نارو ناي نعم ونا كسك يعني الجند او مثلا مربي يقد دودر الجم مربي خادرو دنين او باشقه لا اودا رسمي وتيروني وتمنى بلي عمو حجي عادتي بري كم مايل قندانا عادتي بري ايه وقتا ولو تشتكنا ايه وقتا وشبون يعني ايه وري قلت دي وبهف قريد دا محبت شدكر حسكرين شونو هاتين فر حسكرين شونو هاتين
جمر مثلا سد ورقات لازم زدهات جم خوجا سد ورقة جمر لازم تدام قردي حسن ددان نبزي دايكي بابي مشو بابي م دشو يعني أبايا مبتعبي خدي أري قال والله قوتي زاروي من همانا دوسي أولشك بدمه قنم حيابي دارا ددا إيرو الحمد لله دنيا قش تيرن حمد شخو دير يلا أزهر جم لا بري إخوة أقل جم ويجي هب تمثيلا أشترد به أقل جم ويجي هب والله تبا نوك بري حيا وأدبا بري ماي أما حجي تقول داد حيا أدب بيرقا كيم وي كيم تدي بري ما تقياش جمع عمرت البيشتري زلام ام بنتود نقابه كربيش ها بيرك بشتا خدا يعني ماني او تشتانا حيا بيس قافجي زلام دي شو بيرك الجي خد شكن ايرو از درم بيرك بيش يا مدرب بريكو از هرم او بيش يا مدرب يعني اب زمان عين الله عين الله حسكرنا بري ما يا مو حجي حسكرنا بريكا بني حسكرنا بري مروتا بري تدي دوسلا بري جي قال لك بري يرو والله انا ماي بني ناوك بري تمام مرحبا قندي قش مرحبا والسلام عليكم وبكيف وبتشيك اما قيمه نبيرة ناقيس او تسنما ناوك بري بني اف قندي در دورا او جي عربن عمو حجي عربن قوسي عربن بس قطري عربن دكوك دربي نيفيوان عرب ونيفيوان كرمانجن دكوك عربن صلاح بيرتوى عربن صلاحي عربن شقلاني عربن قوسي جي عربي يجي عمو حجي عربية وتدي انا ملتي قزلتها بزانه fakat eşder vi kızıl tapaj bergav program dünya kişiyle göderdi ki yani Arabi vırd ben tat. Mesela Arabiya ده دوازده gund am taten. Jmar de ben tat. Beli. Mesela Arabiya ve pırd şibeha akiyan devleta Araba. Ya ji am bejnana tjvir her Suri ya ji her Suudi ya her Kuveyt'i Iraqi Arabiya ve wan hevdu digri. يعني فصحى يا عربية أزنا تشوم كويتي وعراقي ودركس غينة تشوم سوري وتشوم سعودي وقتها أم بالسعودي دي تشتغلي بو ويا زماني عيني وقت زماني ما يعني بر أم جهبدر ودا فهم ذكرن وسوري جي ناوقس أم فهم ذكرن وتشتغلن هناك جوان عيني أم وكف أما بريوان نوك قال يعني هو عربية دولتي عربة توا فهمدكن أري أو جاوا فهمدكن أري أنا بهم سعودي وقتها أم بهبرد اشتغل يبون تدي حجازي أم دشون دكان أم دشون تشت مشتادي كري ممكن أم دي بينام تركي شاوا من عربي زانن وزماني ما شاوا عربن وعم زماني وعربن أنا إما مثلا كرمانج تركي برتفلي كرمانج جامع بوي يعني هر چند كلمة يك تركي تفيد كني بله افتدي تلفزيون وإنترنت وفلان دركتنه ومكتب تركي تفيد بوي تبع عربي جبوي تركي يعني كلمة تركي تفلي عربية وبوني مثلا أنا تو عربي بيشتغل إيتا الخروب عربي تشتغل فقط خورت وقتها تشتغلن وقت الخروج تشتغلن بعربي يعني كلمة تركي تفيد كيني وقتها تشتغل نعم تفينا كيني نعم وقتها أمر قداش بهبرد تشتغلن التركي أنا قلت بهبرد تشتغلن تركي وبعربي جي تشتغل كرمانجا وجي خوشي وبكرمانجي جي تشتغل علي خوشي كرمانجا تدي تمون لندر بعربي تشتغل بعربي
كرمانجيا وجه خوشي اري كرمانجيا مجيبا تو شو علمي يعني شوريته علمي يا شو كاني استردي بين مغول مانتي كريجي بله ملات نجبري له لو تو قندار شغل يشخر يعني علي مسقنتر شكرا دوسي سال من اجبر كري جوار جوت مكري بله جوتي قانترا تذكروش قانترا روجي شو قصده دا جوت عمو حجي مثلا سبيزو تدا سبيذكر چند دولم بين جوتشاك روجي 5 دولم بين لا دولم تباش دا جوت عمو حجي بين جوتشاك يجا نزم شقاش دولم تشيد بي والله نزم لتلطعين بالمسقنترة تلطعين ناس كم الورسالك ازجوم دو قانتريوي دحشبو الله حج اسماعيل نابي نما تديران اري جاء قانتريوي دحشبو دقو بنا انور ازبيت شاقي نجم تخورت بوا اسخوض بو دقو بنا هر حيوانك نيفورشك جهت جردين جبو ام اري يجا وقتا از درد كتم ايوان مدتاني واز درد كتم يجا مليد نرلي او من الندتي دار التيكاوان دناري عالفاوان على ما جا برداني يجا والله لقي من ندق حالات خرد بون يعني حيوانك نيفورشك ويفاري نيفورشك دور وان زبط ايوه غاجي وتكرن غاجي جود ذكرن وقانترا كي جانا زوتر ذكر عمو حجي اي قانترا زوتر ذكر نوري قانترجي بقيمت بون ويشا شاو اري يروتن تشن سالا جو ذكر عمو حجي والله مكري سلاخي مكري لانها مالوان البوغازية بيوك بوغازية اري جم احمد شفتي لتلت اي مكري لقون مكري شواني جتكر نا شواني منك شواني تنكر شواني منك ترش نما يد بهم لقون ترش بس يعني والله هني حريق بمعنى هني والله نظام سيشار مال بزلوان بله جامو حجي اف قنده در دوره وقو مروه ما اللي تنانه هو آلي خربا آلي خربا عايدي ورفا وجيلا سريك عني بله قنده و يعني اوانتاجاوي آلي كي بري و آلي كي جامو خد سبيري چيه يعني او جي هم چيه هم بري دي حسي او جي خوش يعني خوشيك زيده يجبوه اما حجي وكي دد قنده يعني حياتا قند قندية يعني الجور يعني مش خو بسكادو وقو بري يعني تعباي بربو يعني علاقة قند شونو هاتنيوان علاقة وان خوبخا ايوا مال باتا بعشية دري شواي خوش يعني قش عشيرة خوش بلي يعني قند قش لهفل بلي وخوش اريوه بله دندر عشيرة و چند سوادي هن عمو حجي مثلا يو چاغلار وكي دي سوادي هن غيري يو ما چاغلار وايهان و ياد بسيدك قرقماز مندي عقاي شابون ياد سيدك شقار بله تشلتيز بله ايوه كده اول حاجه بله عقلي بله مالا ابو صالح ابو صالح كما سواد يك تاني هركي شخور وانا قانديا اجبري دوري بدون ما جمهوريتي اجبري دوري بله ايوه عائله و چند کسن اما حج يعني زاروكي و چند حبن خديوم بسيري ما زاروكي ما 4 حبن بله چكاري دكن 2 حب
فقط يعني بله وياك باي الجم منه ابايا بله يوسف اشتر باشن باشا شغلت درناك بن قش حمد خودي خودي تعالى كو اخ بقرن زير الدستيوان باش دعاكي باش نعم. كرما اجدبه مري تشيش دي وبافي خربكي زاروكي مري جواج مري الدوام جوار دعادك وابايا ودو حب فقطيان ياك الدائري وياك شفيري وياك جي عسكري لما زيداخ بلي قال لك يا عسكرياوي قال لك ما يجري ها وزمان بلي خذ توفيقان شابده امري ابو يشخاص عمو حجي امري ابو يشخاص عمري حفتي وحش سال ما شاء الله تاقص خياناك بين دو قزوس قرق كي دوغونيم عيني روبرو تاقص خياناك تجوانتر خياي ادبم جبوك تبروني نفش خواري وتقرياي ودمس او تشتي بري بابي ما قندي قش ناس دكن رحمة خدي ليبه خدي بيغمبر اشترازي برحمة دي بابي تبع اوها تشتكتنا اباي دشو دقو خوجا ميها خوا نافروش درمالا تقرتي دي بيبلي تشتمنا دداي وشرزي تكر ورن قوشت كسناي يا كيلو 2 كيلو دبي فلان هلي بمال اري وريبو وانا قندي قش الحمد لله جي رازين دكو يا يوسف اما على الدوام قوشت خوار ودبرمال سخي يعني سخي ويعني وري شو يحزك وتشتكتنا بها والحمد لله نادي ندارشو الحمد لله وإيرو الحمد لله دقد الحمد لله إجاد بهم تيجي وكيد مكتبايد مزمول والله جي تقصيرناك تقصيرناك أري والله خذ توفيق زار واس تقصيرناك أري والله ما شاء الله تلقور عمري خوات جوان يعني نا باشي يعني القور عمري تدي حبكي بيترك هتنا إيتا انتو زيدنا كتي الحمد لله الحمد لله عيال جي راحت ازرحت بلي جالي زارو ازرحت دردي انتوناك شنو يعني وقتام درباسي يقول بون پر بالا مكشان قر حري نزبري پر درموته يعني ما شاء الله دور في تلوان مناري جامعة دبيني حفت حشت منارة كيفاي كيتي يعني كيفا مرت بيه بقول دكي دين دار اري والله وحبكي تات عرب بترجي بسردين بنا اري يعني او اري جوات جماعات دقري قال شي نخوشي انا هي والله بريوي جماعتها وهبوا جامعة فر إيرو كان ما ابن ساغي ما كان جامي ترك ربون الدربة مال بيش ذكر جائرو چندرو ام الجامعه اف نسلينو جيتين عمو حجي نسلينو اف جوان جنج او جيتين جامعه والله عندك والله وان مجبور بكن هم هركس روجا ايني جامي قش تجدب وكيدن كيف يعني تدي هركس زاروكي خمر بهالمينيش بشوكاني دي والله خوجا يوسف لاوكي مني له بلي خدي صالح بكي خدي توفيق هاي بكي حرد التديل هذا زاروكي وين ودوقي زيوي هنا يعني خذ بالقرآن نحوي مكتبي لو عين الله وبلي خستن ما بزيادة بيه يجي الحمد لله قرآن خوندنا بلي اي وجه وخندي عمو حجي وجه قرآن خوند اي من اخوندي خو قيتنا بو شغا جوان بو والله ازرو نشتم زارو قاسم خوجا رحمة مريه ورحمة لي رحمة خد ليب زارو نازك ام حفظون الجميع ما دخوان ما تجزوجي قرد جمرقو اخوي
راقن هرم مال أخوة ونهندكن أزنكارم جبو هندك بون الريوانة دا ومن أخوان مكتب وخوان عمو حجي مكتب القوقل باشي القوقل خندن نفسانات هي الحمد لله ايوه شاي القوقل دخان دوك يونيفرسيتي بو يعني هر كسي نزاني بو نوك معلمي عنها نوك خوجي عنها كمعلمي بري قي هبو شاي الجند القوقل اري ينجي تملي هي وشيكرن نوك شيكرن انا بربون مكتب الجند شو ليشا القوقل بر مكتب واما افقن حقيوي قراقولك عسكر حقيوي قراقولك بوليس يعني اشتر دبيجم بكيمانية دبي حقيوي افقن راس حقيقي قزا افقن وقزا حقيوي قزا مقام حقيوي قزا ناخ اخواتيتنا كسلي بنرتنا وابو ای بلکی دنگه و بوی پروگرام درکه و دنگر یتکلیا لی بپرسنن هک یتکلیتنا گهمت یا خوجا یتکلیتنا اما حجی صحبتاتا براستی جمجه تر نبون یعنی خدای پیغمبر خیره و قبول بکی خدای پیغمبر اشترازی و دریه خوشمر فکر مالا ابو صالح یعنی بواسطه و پروگرام وای مبر جنابه و بیستو بو والا چونکی از پر دهاتم گندو دشوم بله بس قسمت بو وام هفدو ناس کرد ان شاء الله بون میوانه و ان شاء الله خدای تعالی توفیقا و مالبات و گندیا شابده ويحذر رحمل دي بابي ان شاء الله خدي هم الدنيا هم الاخره خدای تعالی ان شاء الله لسر ريق راس بعقيدة خشك رحمه بحضورها ان شاء الله امين ان شاء الله حقيقة ممنون بون ودريه خوش مرفكر اهلا صون تشكي قوم بيجن هبي كرم بكن والله خوجا هما ديك خلاص بوقتي والله خوجا نزعم شيء شبيجم ابد تشتيكوا بلي خدي جوارازي به خدي خيره وقبول بك رحمل دي بابي رحمل دي بابي اشترازي بخوجا بله تماشاوان عزیز ایروژی امل پارێزگەها مردین لە ناوچەیە ئارتوقی گوندەی گرحەرین بناوێ خۆی تورکی ژێر دەبێژن ئۆرتاکوی ئەم لە گرحەرینێ میوانێ عمو حەجی ئەنوەر چاغلار بوون جمالە ئەبوو ساڵە دەریە خوا جمەڕڤە کرد هەم دەرحەقی گوند دەرحەقی کولتورا گوند کەونە شۆپیە باو و باپیرا براستیجی گلک آگاهی مجه حس کردن یگو منزانی بو منبیسو مجمع حجی حس کرد جبو گو مرج جوی واری رجوی ولاتی ربیگون براستی چقدر لازمه چونکی خاصی قضا که مزنه گنده گر حرین ده برنامه خویده جی معنی بو زمان نفوساوی سر 15,000 رایل گور رقمه فرمید به 15,000 لیبل زیده 15 قناعتا گندیا تواجی اوه براستی یعنی زود قضابون حق کری بس چما نونر دولت یا حکومت حتی نها او محلشتن یا جی گندشتنه براستی تو معنا مرو ناده شخوال ناوا گنجی قمرمانه ما او دقامرا خود او نقابه گند پیشکش شوا کرن خدمت جبنی دتونه هیلگوند بنابه خدمت تشابس جیتونانه هبتر شهرداری یا گوگوند پیوگریدای شهرداری ارتوقی وصیفه لید کرده و هم خدمتش گند ربینه هم جی پلان و پروژه گند گور باجارا آماده بکی او خدمت براسی ندید بار یعنی نسومتولگوند ام هیویدارن گو کلی که بریا کلی که اف خدمت ورن گنده گر حرین چونکی گو خدمت وری گند هبتر و به پیش فهره اهل گنجی دبراوان جی او چاوی به دامن کرن جبروی گندکی هری مزنه گنده گر حرین دهره میده ام جیرو بون میوانه گند ام بون میوانه عمو حجی انوار چاغلار دریه خوشمر وکرد حقی گندو کفنه شوپیه گند ما آگاهدار کرد بس دماج بو مهاتبو وقتاندن جبر گو بداوی بو امیجی برنامه خواب بداوی بکن گندگر حرین ام سلاوو
پیرۆزباهی خۆ پێشکەشی و تەماشاوانە هێژە هەموو یادکن هەتا هەفگیشتنا بەرناماکی دێ هەر شاد و بەختەوار بن ئەمانەتی خۆدا بن. السلام علیکم و رحمة الله و بەرەکاتوه.